11 says, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Hallelujah. I trust that's the reason why you're here today. It's just to bask in his presence. Hallelujah. There should be fullness of joy. So if you came through those doors tired and weak, you should be renewed this morning. Hallelujah. In his presence there is fullness of joy. So join us this morning as we prepare our hearts to give God the glory and honor that is due unto his mighty name. Hallelujah. May he be blessed in our worship service this morning. Hallelujah. Do it unto him and only him alone. Hallelujah.
Você desce
Father, we give you all the glory and we give you all the honor.
too many, Lord, that gather together under this house so that we the praise that you deserve. For from the rising of the sun to the setting of the same, Father, we bless your holy name, Jesus. There's no other reason, Father. If I for yante oil to I silly essence of oil to Ele I love setasi tusa malafio. Aftailo famaoni le to kulanga maleto kulanga. Aftaile tua ilo lofa ele malai. Olo lofa muti male fo itaya uma. Olo alofa lava leo wale fa matia ina imato. Aftaile tua ilo anga le lei. Lo no sa. Aftaile tua wae analese no oile tua. Se manua fanu mai mato. Ele ai foi se au ngao nei mea uma tama. E a fai ele o ngā tutonu le mu oe i le nei maftana. A o mato whapeane nei tai au mai le te ele o mato loto. Whawhetai lo manatu mai. Whawhetai le tua i lo sila lofa i lo e Kalatia. Whawhetai ta maa wai te le tu lafo i nei mato. Mato te la mona i na pea lo whaatasi mai. Lau fe soani e ala i musmusuma. Ma le taita ingo le anganga pa ia. Whawhetai ta maa. Aftai le tua wau e whaupenga ina i mātou tamā. Ina ia maua e mātou le manu malo le tua. Maua e mātou le file mu ma le manuia e leo ina i o mātou moto ma o mātou mawhauwhau. Lea foi tamā o mātou maua le whamangalo ina o mātou amsala. Aftai le tua. Awa lupu lawa le tua e le aise isi ato tua. Oi mātou uma lava o tangata hana sala. Ua anga sala o mai mātou ua le awa ina viinga i ate oe le tua. Ai whaftai le tua e ui lava i le tele o nei anga sala. Ai ua lava matotoe loa lofa moi mātou. Loa lofa tu noa lea na au ina mai eilo ano pele o Yesu Kiriso. E whai masui, e whai matongi ola moi mātou tama. Whawhetai le tua i le nā lofa. Wa faali tino ina i le maliu o Yesu i lunga le satanu. Satanu mia ai whawhetai le tua awa e le manu malo le oti e le manu malo foi e tu ngama. Ai na toi tu mai lava Yesu mai na uskiri atu. Wa mātou talitonu foi tamau o toi a whiu atu o ia i le langu. O lo nofo i lo tu i tamatau e ai le aso. O uma o nei atofahina le tua e le ilo se tangata. Le iloa se tasia wana o oe lava tamā o le aso le nao o mātou whāta le tali ai. O le whamoe moe sili o lau whanau. Le aso e toi a fio mai e Yesu. E awe lana e Kalatia. Mai lato uma o e whātua tua i ate. O e whawhetai tamai le nā whamoe moe sili. Le mnamanuia le tua mo i mātou uma o e whātua tua i ate oe. Tamā le mātou tatalo. I e wheso sāni mai ai mātou. Le alawa le mātou tama whainga le tua, o a fwoi ngai o inga le tua, e tama whai e whaatino i na ilo whina ngalo le tua, e ai atai e sasi ai le tua. E ai tai e wha le tonu mai. A le mātou tatalo le nei tai ao le tua, le i whonga lo whanau. Alofa mai le tua. Whamangalo i e mātou. Whamangalo le tua i o mātou amasala. Whamangalo le tua i o mātou soli tu la whono. Whamangalo le tua i o mātou a mio le anga le tua. O me lilo le vai tangata e le lilo lo si la whanga le tua le mātou tatalo. Ai meise o mātou loto le tua. O le me sili o na whao le ole i o ruma le tua o mātou tuina atu le tua. Ai se e sue mai o mātou loto tama. Sue mai oe tama. Iei lava ni mea e le tusa malofina ngamo le tua. O le mātou te talo nei tai au ia tafi a sea, ia whamamā le tua, ia whawhauina tamā, i le mana o loa nganga pa ia le tua.
Fesoso ani mai oele tua. Awa lava ne aveseina le mana lo nganga paia. Awa lava ne tu la foina I mato. Mato te mana nia oele tua. Al mato te talo le tua whamanuia le sauninga la whanau le neitaia. Matai le tua. Awa se ava noa le tua. Wa mato o mai le tua e tapua I atu ia te oele anganga mal whamauni. Armato tatano le tua le neitai ao. So se taimi e poto ai lau e Kalatia. I ata ngia lo mamanu. I o ngā totonu pēa lo a fio anga I le mea nei le tua. I e feso so ani tama. Ai meise se taimi e mato te whalongo longo I lo upu le tua. I a mato whalongo longo tangata poto le tua. Ta tala o mato loto. Saoni e talia le upo le ola le tua. E fausia ina I o matou fatua tua. Le ngata I lea tama I fatu mau ina I matou I a te oe. Se o lava le aso e te toe a fio mai ai tama. I e whamanuia so se tasi le neitai ao o iai mana onga tama. I ai tantonunga I tofu sia I matou ma mana onga ese. A wa matou tali tonu foi le tua. O oe lava lo soi fua tama. Ele ai se mea whaingatai la pawhio e le pupulo a ao le tua e te mawhaia mea uma tama. Ara mātou tatalo le tua, whaia lo whina ngalo e leo mātou loto le tua. Fesoso ani mai oe tama I lau e Kalatia. Mana tua foi le whamoe moe lau e Kalatia tama. E ai lava tantonunga le tua e pule ao lava oe le tua. Wa iai foi le teimi e whātau nu oi le tua. Tau lava tamau le mātou whātua tua. Ma le tu mau pēa, ma tali tonu pēa le tua. O lo soi fua lava oi le tua. Ai e so sani tamau. I le whātino ina le tua le nei whamoe moe le ngata I lea tama. E sāwa lima foi wa amata le nei tau sanga tama. Mua au muri au oe le tua. Tau tai oe Yesu Keriso le whainga malanga wa amata ina le tau sanga. I e feso so ani le tua. Lu ngala lo le samalinga tama o mātou tatalo. I a whamalosi pēa la tama. Fina au pēa. I a mātou ono sai pēa le tua le whamoe moe. A wae whamaoni lava oe le tua. Anga lei oe tamai so se tasi foi wasi asi mai nei tai au. So se tasi foi e fou le lato mai moa nei tai au le tua. I o atu loa nanga paia le tua I lato. I a whamanuia le tua lato asa singa nei tai au. So se manaonga foi tamau alo mai lato le tua. So ina atu I o ao lofa. I e feso sani le tua. Whamanuia mai oe le mato maftanga nei tai au. Le ngata mato maftanga e so se pata whaitau nanga le tua. Le nei tai au tama I a fio I foloa nanga paia e whapaia. Ma whamanuia I sauninga uma le tua. Ai umea uma tamai whafo I atu I a te oe le mihinga le tua. Awa lava ne iei mātou tama. Awa lava ne iei mātou tama. I anga leile tua lau e Kalatia le pulenga le tuma loa e meise kusita Samoan lau nami atoa le tua. Anga leile Kalatia e so se tua le nei lano langi le tua. I a whamaro sia pe mātou le ngā ruenga e meise tama. O mātou misionare ma whaivangalia le tua. O lo whaia le ngā ruenga whitao le tala ina o le tala lei. I lea nuu ma lea ai le tua. I a whamana ina I lato. I a whamaro sia I lato tama. I a tele ma tele ni a nganga I manu malo ina moe. Matua fo Israelu nei tai au. Matua fo nuu o Jerusalema le tua. E ona iai lato I le taimi o le taua ma whafi tauli le tua. Awa mātou tatalo le tua I lau manuia ma lau whilebu. Ai meise o lau manu malo le tua te whoai atu I lau whanau le ni tai au. Ia manuia Jerusalema, ia manuia Israelu le tua. Ia whamanuia I lato le tua. Anga lei fo I tamai tai o le nei whainga malo. I Amerika le tua. Se taimi fo I toi sa ili e fo I se peristene le tua. Mātou te tantonu le tua o mea uma lava e lano I o ao alofa. Tai o e tama whātu lai mai tama se peristene matau ia te oe. Se tai le tua e whai ma whamanuia mai le nei nuu le tua. E whai ele mea te whina ngalo iai le tua e o lātou loto tama. Le whainga malo fo I Samoa ma mātou tai le tua whamanuia fo iai lātou le tua. Ia whamaoni o lātou tiute ma o lātou whaiva le tua. Whamanuia le nei nano lani mai mātou uma.
Whamanuia I e wanga leanga mai fo I e mātou I e wa ita mai I mātou le atua. Whamanuia atu I e lātou le atua. A iei foi se tasi le atua se uso o tau whawai mai le nei tai au. O le mātou ta taro le atua I a aba atu o a aolofa. Mai e Efesos mani e whamano sio o ia nei tai au. E leo se taimi e toi whawai mai ai. E leo se taimi e toi solomuli ai le atua. Au le taimi e whamalosi ai le atua. Awa. O mātou awai atu le tero whailonga le atua e whailoa mai ai. Ua matua lata lau toi a fio mai le atua. Whamanuia mai oe le atua e le nei mawhtanga. Ai umea umata mai whafui atu ia te oe le biinga. Nei mea umata mawa mātou ole. Malau matu le suafa sini sili o Yesu Kiriso. Amen. Amen. Hallelujah. God is good, church. All the time. Ia le tua ia. Ala watu e whionga ti ako nei tai au. Tātou fuai. Saumi lo fuai. Nei aso ia. E le tau ao ina lewa henga. O le isi lewa henga tau o le tātou au nganga I le tua. Whaatino le tātou fuai. Lo skuluai o mea fwe o fwe nā atu. Te loa nā watu fwe ia le. Sota inga a le taitai po le whailo tusi o tātou finishing the task I whaunatu atu ia te oe. O asalo na tolu uma o masina taitasi o le asalo finishing the task. Ia, e mana tua ai paua mea na whaunatu atu. Nā whaunatu atu lava awa nei nganu e. E ui lava ua whaisinga umi sawaninga ai awa nei muta I le tātou whaatua tua I le tua. O roso I fua lava le tua. Ia ai nā toi whamanatu atu lava ia tātou pledges lea na ofu ina atu mo tātou whamoe moe. Ia maso no tō wasano tō masina. Ia le whamawhai ma toi whamalosi atu ai atu oe. Mana tua I fu mawhaisa o tau lama le mo le tua nei aso. Those of you who are tuning in online, there should be a link below that you can click on. We just want to say thank you for partnering with this church in your giving. And we just want to say God bless you in your giving this morning. From the other two of white nei tai au. Ia le ava mole tu natu ia whimati a kono ia mohi. Ia no te saunia se tano mo tatu white nei tai au. Ia te oe te manawa le tuai. Oe lava sosio lea manawa le tuai. E o ule maa o mana mana lea manawa. E mai se la roka mania. Tono matua aika tono ngā ruena. E mono mai se lengi o wāpoi. Ili mane te angane pesi tono ai. E o matua koto le tuai le tula. Watu le skulu wali mane la oma le loto mani. Wale ati na e la wisi. Kama mio mai lo fio, la na matua mana ni wa. Ya ukai ngā wena, ka māma tina ma kua se yo la whanga wi. Uso mo o mai masa nuasia sumai. Te wai e ia i o whamai. Kama mia I la tu ngā wena, kama mia I o rākia. Mato te lewa ngalo ina I la tu runga o pēka te whai lai ki te mā. O pēra rawa tapu ana I o la tu. Te ia I o whamai ana ia te ina. Whamai mai koe tā sana koe I nei sauni. Ko mawhia lo I inga nei se I o whāwha. Amen. God bless you. Give this one.
morning, church. Ia le atua, malo lava le. Amalosi, malo folta watai. Ia wale atua, malona fina ngalo nei tai au. Vi ia le atua wa maus tato maftanga manuia nei tai au, po se tato whelua inga manuia nei tai au. Ia wa foi le tato tapo inga i le atua e peona masania i lea sa ma lea sa. Tal tonu foi o loo manuia pe o tau le pule alofa o le atua. Le foi o tato tau nuu mai le nei foi a sao le nei masino fe puale ia whaftai le atua. I lona taita inga manuia I shio o tau soifua ia I meisho so neola ia o tato mafuta nei tai au. Ia mawatua ia te ia lona lava vi inga. Ata alofa tuai le swafa man malo Yesu Keriso I le pai o le tato e Kalatia. Malo lau whainga luenga, ia me se fo ia ta mā matina mātutua. Se o lava I se o pito e titi, malo lava. Ta malosi, se o lofa, ta lofa lava, vi ia le tua. Ia o le atua lava e ona le manuia. Le atua fo I ona le avnoa. Aftai e le atua, wal upo lava le tusi e le mauti noa tai au. Ai whaftai le atua, le o tato au lia nei aso. Ia o le vi inga lava whafo ia te ia. Whapito vois whatalofa nei tai au I se wo ma whainasia si mai Midway se I tu whatasio tato au. Se tato whatalofa tua ia te oe nei tai au. Whaftai lava I le whaavanoina o le tau taimi. E il tal tonunga ma whai lava ona e tāpua I se isi me ai whaftai o mwhain tato ma futa nei tai au. Whai sauninga whaatasi ma ave le atua lona lava vi inga o le titalo I le atua. Ia whamanuia le atua I lau asia singa. We thank you for just again to all of our church family. It's good to be in the house of the Lord. Say amen. Praise God for every opportunity. Every opportunity is a God-given opportunity. And so we thank Him for His blessing. So thank you for being here this morning. If you're visiting for the first time as well, we want to especially greet you in the name of Jesus. Thank you for making yourselves available for our morning service. And we pray that God will bless you as you visit this morning. We also want to greet those of you who are tuning in online. We want to say welcome. I know that our team has greeted you, but we just want to greet you and continue to greet you. And also thank you. Those of you who are always tuning in on Sundays, thank you for always tuning in. But God bless you as we continue this part of our service into the Word of God. Galatia lo nam Mataupu ono, fai upo esful maleono, se ol fai upo esful malvalu. Fai ate oilo tu spaia nei tai au. Galatians chapter 6, verses 16 through 18. Today we'll be wrapping up and closing up our series that we have been dealing with since last year. And as you can see, we are at the final conclusion of the letter of Galatians. And so we're going to close our series this morning. And the hope and the prayer is that as we study the Word of God, we will understand that it's not about just our favorite verses. That when the Bible says that all Scripture is inspired by God, that means every word in the Bible is able to encourage you. And so the hope is that as we've gone through the book of Galatians, you will see that every part of the Word of God, there is a principle, there is a standard, there is something that will encourage your life and your faith in Jesus Christ. And the hope is that we will draw closer in our surrender to God. That is our theme for the last year, is to surrender to the will of God. And I'm praying that through this series, there will be more of an excitement, more of a draw, more of a persuasion for you to really, really commit yourself to the Spirit of God. For it is only when we surrender that God can truly use you as a vessel of honor. A lot of times we always pray, God, use me. But then when it's time for God to use us, we refuse to give our whole hearts to Him. But it's only when we fully surrender to God, that is when God moves in our lives. Say amen. Yeah, ole nau ta inga nai le tato series, pe ona ye na tau sanga ole afa uma ile asol nei, le tato studying ole tusi Atua Kalatia, tusa imal tato theme ole o langa ofo ina atu ile Atua. Ole nau ina ia tātou malama elena o mau tuspa ia fia ai tātou. Ngalo ia te o e whamail tusi a Paulo lua Timoteo e tolu suma leono o tusi pa ia uma.
Tuspaia uma. Mea uma ia tonu tuspaia. E ao ngā. Mo oe. E aoa i whaapoto i whaatonu ai tātou. I nei a tātou I loa leilwhina ngalo le tua. Say amen. Ia ai le ngata I lea o le tatalo I le tua. Ia matua ofo I nā atu o tātou tangata I le tua. E le whaafa leo mai le tua. Say amen. E ofo atoa o tātou tangata I le tua. Pe le mua ngana wha Samoa lea e ulmoa ai tongi le afa. E le wha pena le tātou o mai le tua. Ao mai le tua ofo I nātu atoa. Fully surrender to the will of God. Say amen. So we'll wrap it up this morning, just our last 3 verses. And even though it's his closing words, there is a powerful lesson that is found in these closing words. So let's read it together. Galatia lona Mataupu ono fa mole tanto fai tau fatasi mai ai tanto tu Samoa lona fai upo sulma leono se ol fai upo sulma valu a fai mau val au mai via le tua tanto fai tau fatasi ai ia. From the New King James Version, and as many as walk according to this rule. If you have your highlighters, highlight that part. And as many as walk according to this rule, peace and mercy be upon them and upon the Israel of God. From now on, let no one trouble me, for I bear in my body the marks of the Lord Jesus. Brothers, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. God bless you in the reading of God's word this morning. This morning, I wanted you to highlight that line here in verse 16. For as many as walk according to this rule. Le lainga mua na fai upo sulma leono fa mai lona fai tauina o ilato uma foi o e sava vali e fatatau ile nei mataupu. O le fsili o le al mataupu leo lo tal noa il apostolo Paulo. E tāua le mataupu langa le fa mai l'apostolo Paulo mo ilato uma o e sava vali e fatatau ile mataupu lea so ai lea malea e manuia le tangata na. E le ngata e manuia e maua e ia le file mu mai le tua. Le ngata o le file mu fa mai e alofa ina foi tangata lea. Le winga lai I awana I tātou o waweisi vaenga ai tāua le tātou mana tunatu o le ale mataupu leo la tal noa mai la apostolo a tātou sava vali e whatatau le mataupu lea e iai le manuia o le fesili nei taiao o le mataupu lea tal noa ai le apostolo. What is this rule? In some of the translations it says it's a principle. It's a standard. When we look at the Greek word for this word rule here, the word is canon. And when we say canon, canon is what they used to use back in the days. It was a reed or a rod. Some of you who are construction workers, you carry out this little measuring tape. And this measuring tape, you use that measuring tape to what? Make your measurements. Iasolaya ele measuring tape fapea. Ai sa masani ona whaonga la toia to po ni ofe foila ia e fua aile o mi ma le lautele o le fale e tele ala na whaonga e tangata faufale e yaso la ia le ai measuring tape e lenga maua yaso nei a o yaso i nga whaonga la toia la au e fua ai po le ale o mi po le ala lautele ai le la whameila le upu e lengi lea e iai le me tauna fua ai o tātou o langa. Si o le olanga keri siango, e le pule halka ngaka I le whainga. O le whalawe lawe o le tele wista ngata, e fia ta lia le whaolkanga, a e pule ai le whainga o langa. A le fe mei Paulo, e iai le mataupu,
E ai le fua e te tau o na fua i ai tātou o langa. E le pule o le whainga e ke le kalia Yesu ngā aluala ia ola sama ngō ma pule lava o le meke whaia le ai. E ai le standard, e ai le fua ma le upo le tua o le fua lea e te tau na fua i ai tātou o langa. Le alaua wha umalau ngā Paulo i a Kalatia o le tusia Paulo i a Kalatia. Wa faisi ngā umi o talatala noa ia le apostolo Paulo I le Mataupu Taumua lea lang o le whalavelave le apostolo o le whalavelave Kalatia wa lua ia I tua inga tala leile wa oso mai. Lea lang a whameila apostolo Paulo se makua o wofo. Ngai mau le Kalatia na Mataupu mua au lona whai upo e ono malfitu whamei ua o matua ofo pe wha pe whea o na vave li liu e seina o tau I le mea na vala awina o tau le alofa tu no o keriso ai wha asanga atu I le tala le lei e matua ese. Ua le fia wa wha anua noa la apostolo. Langa leo o mai le isi au vaanga pepelo ia. Ma ua au mai e ma le tala le lei pepelo le wa wha se sei na ai le Kalatia e Kalatia. Ai lea la ua tau mawhaila apostolo a Paulo toi wha sao. O le se o lea tala lei, wa lato le talia ina le whaolatanga e ala I le maliwa Yesu, a wa lato taltonu se longa lava o ni ngā luenga le lei, fatua mauala I e lato le whaolatanga ia Yesu. O le whaalave lave o le taltonunga, langa whameiltus pa ia, e le I maua tātou le whaolatanga, ona o ni tātou ngā luenga le lei. E le I maua tātou le whaolatanga, ono se tātou a mio tonu, whameilu upultus pa ia, e le ai se ise a mio tonu, e le